Eyoa ba na ba mwena kasai wa balengele ba kushinta juminu ndinwela mujano moyo anshayi kolayi betwabo sangayi wabo memo wenu makubakuba kwa jumushile bipongo nyunyo bakwa chisumba nji sangilanga nenu kakisa muchitpe mkumbukile kujutunga ja Belgique boatu tuku sankijila bana betu bonso baji ba ministre bajibu banome ba ministre kujumuka lenga Tshisekedi bwakwenzela Kongo mujimu mufya mujimu wa kuyisha jitunga ja Kongo kumpala na nkumu ababa ministre bons 65 ou 66 tuji ni 25% mumbukila mu region wa Grand Kasai na nku tuji ni cha kutumbisha aba betu bons panyamba kutumbisha ki kubela mulu anye ku jikamesu kumalu mabi ajini chakwenze kanasha bwalu tuji tubele bibile bwani malu mabi kayenze kito na kutuji ni jisanka jabunyi bwakubaki jile bonso kumbukila ku ewu ujumubateka mubukalenga ki mukalenga Tshisekedi Chilombo Felix Antoine na kutuji tuile twasa kijile wabunyi mene bwa mujiyi mutupesha mukasai wa balenge la deuxième personnalité wa gouvernement. Deuxième personnalité wa gouvernement muneni vice-premier ministre et ministre de l'intérieur qui mwene mwabo Gilbert Kankonde tuju tukoila kalumbanji kanene tukoila sangai wabo ne mujina ja territoire mujimo wa jimbelenge tujitwela twasa kijila kuji mukalenga Tshisekedi Felix Antoine njimuso bwani kubibanishila kule tu twa bana ba mwena kasai bonso ba mubukalenga nyama kumikolo nimbena FCC nimbena cash bwetu twetu kakwena opposition kakwena pouvoir na sho bonso mbana ba mwena kasai bwalu tujibaso bwani kasai kaya kumpala shwa uji mukalenga Tshisekedi mweza imumanye bwachinga nyimuno ezela shwa ewu bwachinga nyimuno sungula bwani nwikale ni lungenyi lwa kuibaka bulelele nuji nwibaka Kongo kajiba tubaja waja watangila kwenu nanku bobu byabu mujikondo bishal bakulongolola matunga abu nankujingele lubila kujimwana omene kasai yonsu ya peta bukaleng ewu musangu bwani atangila bienda kwabu kipa bwachanje tuambe ni kasai kumpala kwa bionsu kasai d'abord katwene bambe ni Kongo to kubenga to tujumu Kongo bwa ewu musangu katwamba kupardone kabijimwana omene kasai na shumwato wabenga kutangila kwetu wabenga kwambulisha mukalenga Tshisekedi bwa kulongolola kwetu nji ngakula muchilu nji ngambila bana ba mwena kasai message yanyi nji ngambila ababons ba kupeta bukalenga mu njila wa mukalenga Tshisekedi mvumuno ambilo musangu mushala bwani ewu musangu bukalenga mbwetu bietu nangopeji bukalenga mbwetu ewu musangu il faut kasai kayo kumpala fikala millionnaire ni ya kupe chibo mu Kongo wa mungalata premier millionnaire ikale mwena kasai fikala ville ya kuibakibwa mu Kongo wa mungalata ville wa kumpala ibakibwa mu kasai nanku njingele lubilo kujibana ba mwena kasai bonso ba jumbuka lengo FCC cash nudini mfumu umwa wajitunga uji mukalenga
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kaba nushim na shwe umwikala upa tukile muchisumbukai fumweba uji anu umwa Tshisekedi Tshilombo Antoine Félix. Na shu tumene mpongo na shu nutu ni mumbi nzambi kai nutu munzambi kai uji ni fumu umo uji ni chakumvuila uji amu Tshisekedi. Fa wikale wewe wako yumumvuila Tshisekedi to twa bakasai bwalu mbakuteka mukota wa kasai bajiba mbele kasai uji ni 25% mu gouvernement eu. Est-ce que mbamba ni kasayen wa FCC ni kasayen wa Cash Ani mbamba ni non région wa Grand Kasai ujini 25% wa représentativité wa ba ministre nanku fatwikala batentekela tujitelu bilu kujumwana wa mwena Kasai yonsu bwa kutentekela chaque ministre wa bena Kasai nyaba iji yu sombela. Est-ce que lunge ni luende lujuku Kasai yani lunge ni luende lujubu bwa ku promouvoir Kasai ni ku promouvoir mwana wa mwena Kasai yani nuji ni chaku tentekele ewu mwena Kasai yonsu di ministre wikalo umvuila mwaba mukwabu machenda mateka mwaba mukwabu ukaju trahir mukalenga wetu wajitunga bwa ma raison kampanda nuji ni chakulwa tukusombo mwabomo tuji tumuchipa to butukuni munya tumu exclure mu communauté tumumbusha nature wa bwena Kasai muneni abanwen bafya baji bapeta bukaleng chinai exclusion tuji tuno exclure mu communauté tu bonvo ni no a nuka baka jampemba o no mbanu biki jishe ku gauche ku droite nuka nu trahir nweze bwakwela kuji michi mundundu mutubu bamba baton dans les roues bwani mukalenga Tshisekedi kenji mujimu nashi message ara no afikisha kuji ba ministre na ba nommé ba mandataire public ba bourgmestre aba boss bikala mbukalenga bufya ewu yonsu wa trahir mukalenga Tshisekedi wa trahir Kasai wajila Kasai majani ewu musangu tujutumu exclure purement et simplement mu communauté alo chintu chikwabu membo kwikala mwena Kasai kamba kwikala kabijito tangila imu kwa bwao uvuenda majunda kutuma basalai bayikushifaka mwena sabu exclure keni yeye kabijumwa kujambe ni mwena Kasai to ajambe ni mwena penyi katu yenu bameni alors nwenu bakulwa ewu musangu chinayi batu amboko tunibana bajaji mutumba chinayi ntoka nwenu baji mbuka lengu bwa kuja mutumba mpinjeu chinayi ntoka toka ntoe tubenda Kasai tutu nuchipa butu kuni munya exclusion totale tu ne exclure batu mvoni nuka no trahir yayi mumare nyo enu panu yi mumare nyo enu no loko to ambile bibipita muntu amu pato amoneni no akufu kanu cheno no to ambile bibipita muntu amu to alors tout comprendre nuka no trahir lubila njingelo kujibana ba mwena Kasai bonso boa vigilance nous dini chaku ikale ni vigilance tous azimuts envers ba aba bonso ba du gouvernement mukota wa Kasai kabena mukota o no FCC Cash o société civile mbamba ni région du Grand Kasai ou d'une 25% wa représentativité. Alors imaginez-vous, c'est le pourcentage le plus élevé. Pinje utulukumuna bwani, pourcentage le plus élevé, chez nous on ne fait rien. Mais après tout nous est la café. Tout nous est la café terminé, tout nous tumamu mumayi biboko ningandu biyeku nous déjà terminé, on ne parle plus de vous. Quand on est capité, na chaîne majilu quand on tout est kato. Bon nous dit pas traître. Kadi njingeli imagine kato amba kufikila kuto. Kano amba kuikala ba traître boye umusangu to bana banzambi umvwai.
Umvwai e umusangu kanu ikajiba tretre to. Kaba nushimi to kasai to kuke ngabe. Kaba nushimi to kasai to kuke ngabe. Boye musangu no lupa to kaba tretre. Afu tout ambene c'est fini. Boa kasai tu disparaître bientôt pa bulaba. Non nous va trahir boa e umusangu. Je ne sais pas. Et là il mange vraiment kutu du bombo kila. Nous disons bon subafia bapi. Ne bumubu vya bupe bwenu. Qui o kabila o kamere ceci cela mbadiba nusungulo to tseke djongo djumu nusungulo ba kumu mena sato asatu wakunu sungula ni wakunu nome. Vous lui devez et vous devez au Kasaï. Tout du bas ce qu'on exige pour nous du bon devoir de redevabilité.